Hari hashize igihe kirekire cyane hataboneka kudeta za gisirikare muri Afurika, ariko muri uyu mwaka amartikle menshi ugiye kureba yose arimo aragenda abyibazaho kubera iki ibintu bya kudeta za gisirikare byaba bigiye kugaruka muri Afurika. Ibi babivuga kubera iki? Ku munsi cyangwa se ku munsi w'ejo ahagana nijoro, nyuma y'imirwano itoroshye yabaye mu murwa mukuru wa Ouagadougou, ahangaha hegereye cyane inzu cyangwa se aho perezida w'igihugu cyabo Roch Kabore yaratuye, humvikanye amasasu menshi cyane ndetse n'abaturage bahaturiye nabo bagiye baburira ibitangazamakuru mpuzamahanga cyane yuko bishoboka yuko haba hari guhumura kudeta. Ese iyi crisis ya demokarasi iri kuvuga muri Afurika y'Iburengerazuba yabiva hehe? Cyane cyane ibi bivuze byinshi cyane ku bukungu, ari nayo mpamvu dufashe umwanya tukayivugaho, nyuma y'uko hari umwe mu badukurikira watwohereje ubutumwa akatubaza ese byaje bitunguranye cyangwa se byari ibintu bizwi. Kaze neza ku Bukungu Talks. Faso uyu mwaka wa 2020 itandukiranye nayo ibintu nk'ibingibi, ariko ntago ari ibintu by'uyu munsi turaza kubireba. Burkina Faso perezida wayo ni Roch Kabore nk'uko byari bizwi, ubu afungiwe mu birindiro bya gisirikare byakozwe n'igisirikare cyigumuye. Nubwo batahise batangaza kudeta yewe na guverinoma, abasomye ibinyamakuru uyu munsi byagaragaye cyane yuko bari kwitera hejuru bavuga yuko nta kudeta ihari. Tubibutsa yuko impamvu ariho bigana, kuko nta wahakana yuko kudeta ari higana. Mwibuke cyane uko Colonel Mamadi Doumbia cyangwa se umuyobozi wa Guinea w'ikijeya cyane benshi mwaramubonye, nawe uko yabigenje ku tariki 5 za 2021 yabanje afunga perezida w'igihugu ariwe Alpha Condé. Aha barabanje baramufunga banohereza amafoto, munarebe neza no muri Burkina Faso naho niko byagenze, babanza kumufungira iwabo, yewe n'imiryango ya ECOWAS yabafatiye ibihano. Gusa ubutaha tuzabibutsa impamvu ibi bintu byari bifite icyo bisobanuye, cyangwa se Guinea nayo ifite kinini cyane isobanuye ku bukungu bw'isi. Tunababwira ikintu ihisi bigoye yuko twagikura ahandi, ifite yewe n'uruhare rwa 60% rw'ibiboneka byose ku isi yose. Ari nayo mpamvu ibihugu byose iyo habaye ikibazo nk'ibi ngibi ataba ari impamvu imwe cyangwa ebyiri zijya ku rupapuro, aba ari ibintu by'amaparametre menshi aba yateye kino kibazo. Aha ibi ngibi ntabwo twabihegerera hanga, reka twigarukire kuri Burkina Faso. Perezida wabo nk'uko bizwi Roch Kabore yafashe ubutegetsi muri 2015, gusa ikibuga cya politiki yari akirimo akimazemo igihe kirekire guhera muri za 1992 kugeza uyu munsi, aho yagiye ajya mu mapozisiyo menshi amwe n'amwe, ndetse yewe mbere y'uko anatsinda muri 2015 byanavuzwe yuko mu mateka y'igihugu mu myaka 43 nibwo bwa mbere bari bagize perezida w'igihugu udafite aho ahuriye n'igisirikare, cyane cyane yuko yakoraga mu mabanki mbere yuko yinjira mu kibuga cya politiki. Ese ushobora kwibaza uti niki kibiri inyuma? Nkuko ibinyamakuru byose mpuzamahanga murabizi, ikibazo cyose kibaye muri Afurika inkuru zabyo ziba ziboneka cyane muri CNN, France 24, ukajya ku binyamakuru nka Al Jazeera, ukajya ibinyamakuru byose by'Uburayi baba banditse kuko. Aha reka twifatire CNN, ahangaha yabyanditse ko humvikanye amasasu menshi cyane ku buturaho ntuza perezida w'igihugu atuye ku cyumweru mu masaha nimugoroba ku murwa mukuru ya Ouagadougou. Abasesengura bose usanga bose mu binyamakuru byose bavuga ko byasabye igisirikare cyane cyane yuko impamvu nyamukuru yaba yarateye ibi ngibi, igisirikare cyakomeje gusaba inkunga ku buryo bahashya imitwe y'iterabwoba, cyane cyane ivuga ko igendera ku mahame ya Islam, cyangwa se bajegeje igihugu kubera yuko si iby'uyu munsi cyangwa se si iby'ejo cyangwa umunsi wabanje, n'uguhera umwaka ushize aho barangije kugenda bafata ibice binini by'igihugu ku buryo hari abasirikare bigumuye bahita bajya muri ibi bintu. Nubwo guverinoma yo n'ubu ngubu ikemeza yuko nta kudeta yabayeho, nibi byose bikubaho, yanatinze gukora reaction n'aya makuru yagiye ava mu bandi bantu, ahago ari guverinoma y'ubwayo yabivuze. Ahangaha munibuke yuko ikiba kibabaje n'impamvu biba biteye inkeke no kubera impamvu guverinoma ibi bigendera kure. Mwibuke yuko akenshi perezida w'igihugu aba ari umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo. Iyo bije yuko ingabo nazo ubwazo zamufunze, muri kumva icyo bisobanuye. Ibi rero bije nyuma yuko n'abasivile n'abasirikare umwaka ushize bishwe cyane, hafi mu bihumbi by'abantu bitabye Imana bishwe
n'iyi mitwe ifitanye aho ihuriye na za Al-Qaeda. Ibi bikorwa by'abasirikare rero bigumuye bafunze na perezida, twibutse yuko bari kubikora n'abaturage babyiroshyemo nabo barabafasha, kuko ibingibi abantu bose babikurikirana mu rwego rwo kurengera ubukungu, yewe na guverinoma guhere ibonye yuko ibintu bikaze n'abaturage babyinjiyemo, yahise itegeka yuko bishyize mu masaha yo mu Rwanda byari nka saa 4 z'ijoro yuko abaturage baguma iwabo, ndetse inahagarika amashuri iminsi 2. uyu munsi ntabwo bagiye kwiga, ndetse no ku munsi w'ejo. Ibi byerekanye yuko muri iki gihugu hariyo crisis. Gusa Burkina Faso iri mu bihugu n'ubundi bikennye nk'uko byagiye bigaragara mu maraporo yose y'isi, kubera yuko nubwo bizwi yuko ifite gold, tunabibutsa yuko politike y'igihugu ifite ikibisobanuye cyane, kubera yuko murabizi ibihugu bifite ku mutungo kamere nabyo ntabwo bikunda guhirwa n'umutekano. Nayo ifite gold ariko iri mu bihugu bikennye, kandi iyi ngibi nanone n'ibihugu bibaturiye urebye n'abaturanyi babo ni Mali nayo yatewe kudeta cyangwa se habaye kudeta, wabikoze nawe afite amateka yiwe. N'ubu ngubu hariyo ibintu byo guhangana hagati y'Abafaransa ndetse n'Uburusiya. Aha tukajya no muri Guinea, nayo twababwiye yuko nabo n'abaturanyi nabo bari kuri kudeta ya wawundi twababwiye Dumbuya. Ahangaha nanone ubu ibintu nk'ibi ngibi cyane cyane izi kudeta z'igisirikare zo mu baturanyi, n'ubu ngubu aba barwanyi b'imitwe ifite ihuriye na Al-Qaeda bakomeje gushegesha iki gihugu ku buryo bigaruriye n'ibice bimwe by'igihugu. Ibi ngibi bitashimishije habe na gato abaturage, yewe no kuba ibi bintu byabaye bigaragara ko bitatunguranye. Kubera iki? Burya ngo umwotsi iyo wagaragaye ahantu biba byoroshye cyane kubona yuko hari ikintu cyabereye cyangwa se washobora kuba hahiye, kubera yuko ku itariki 12 z'ukwa mbere, abenshi wenda sinzi mwarabimenye, ariko hafunzwe abasirikare 8 bakomeye cyane bakekwaga yuko bari gutegura kudeta. Ako kanya batewe baragiye barabazwa, ariko bigaragara yuko n'ubundi bashobora kuba baribeshye cyangwa se gahunda yari igeze kure, kubera yuko nyuma y'iminsi 12 gusa murabibona yuko nubwo kudeta itaremezwa ariko perezida yahise afungwa. Ibi nanone bije nyuma yuko umwaka ushize abaturage bashegeshwe cyane n'imitwe y'iterabwoba. Ahangaha yahitanye benshi cyane, yewe n'abasirikare byabarakaje cyane ku buryo basabye na perezida imyigaragambyo yabaye myinshi cyane, yewe imyigaragambyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu Gushyingo muri 2022. Noneho kubera yuko ubu ngubu musigaye mubizi yuko ibintu nk'ibi iyo bibaye akenshi iyo leta itagize icyo ikora, social media nazo zikora akazi bagakwirakwiza hirya no hino. Igihugu cyose gifata gahunda yo gufuga internet icyumweru cyose, ariko ibi byari mu buryo bwo gukalma situation, ariko ntago byagarukiye aho ngaho. Ahangaha impamvu tugiye gusoreza kuri iyi cote cyatunguye abantu ni ukubona intumwa zawo nizahise ziza muri iki gihugu ziburira guverinoma yuko hashobora kuzaba kudeta ya gisirikare, aho byari mu kwezi kwa 11. Ubu turi mu kwezi kwa 2022, bigaragara nk'aho ariho ibintu biri kugana. Naho ikibazo twese turi kwibaza ni ukubera iki nanone Afurika yabisubiye muri bya bihe bya kudeta za gisirikare. Ibi bifite ingaruka nyinshi ku bukungu, kuko murabizi niba Guinea yarafatiwe ibihano na ECOWAS, ariko ntago tuzi noneho ibyaba kuri Burkina Faso nanone mu gihe ibi byaba bibaye. Biraba cyane iyo habawe wafatiwe za embargo nk'izi ngizi, bishegesha abaturage. Uburyo mwaryaga birahinduka, uburyo mwabonaga ibihingwa bikahinduka, yewe n'uburyo mwacuruzanyaga n'amahanga bigahinduka. Bishegesha mu buryo umwe cyangwa ubundi, yaba mu bugaragara cyangwa se n'ubwo guverinoma yabihisha, ariko haba hari ingaruka. Kadukomeze tubakurikiraniye, izi nizo nkuru zigezweho. Abashaka gusoma cyane ibi ni inkuru ziri ahantu hose, gusa article twakoresheje nk'uko bamwe bagiye babitubwira, twakurikiye editorial line ya CNN, dukurikiza allafrica.com, tunakurikira cnbc.com nk'ibinyamakuru byahise bicyandika bwa mbere binakora isesengura nibura ryaduhaye ishusho rusange. Ciao, shalom na huta.